Hazır birinci Murat Yolgoğlu'nun mamur yerli mekeni yaptığını koydum. Hazır sana tabii. Kasmında paramız. Nasıl varamız? Bunda Bunda Gümüştağ'da bunda çoluğun ortalığı. Bu şu damla sokulan 2018 yılı. Sonunda kaydı жұмыстар жүріп жатыр, как почти. Аяқтап Qarab keling. Басып есептегеніміз ғой, түнде сағат 2 сағат. Толбалар бәрі бақал бұрын жердің үстінде де